Omukarura katirwe nyumwabazyo okutora neminyeta barema n'abantu bakuzire NRM kasingira higuru kamukwesimba muri babiri nahana haza kurgayo omwe bona tabakasinga bakaba nambemba so arukusinga nutwumurizabo abasingwa abuko basingwa nabo nabantu bitu itwe twena kamwenge ture NRM so far this is not tunjireho bizaka ngo NRM emwe readinga kandi for example nkawunya mereire atandukanye kamwenge kamwenge twamure kwa intebe zone nisima ebyetobona ababasaba abakampana batakampa bona ni basima kandi nyegire yo kubakorera beminyeto nibinje bishemeye kubatora shirato kandi shabe minyeto kujya twatanise Obururu butirwe kwetorora district yona kandi butambwiro mu ihorere abo kwabaguse kizire kubabonjira kugira ngo bazomo suppose abo kwa government teka habu sente argomo no bahagu abantu abargo mu group kikumanyisa kumpaka ruru kingi nikimanyisa ngo hariho ebibale biro mulinyi ebikundetera kubasa no kusinga karuraka omulinke ebyo kinkubasa kuba ndyaho ngumpuna mirira karya abantu bariho buri muhambiri emyeta bagurisi n'abarema hine bagambere ebarukwenda bebembezi babakorere Nengaine kuturobindira maybe nkaza workshops kugira ngo tumanye abantu batari bamwe na bamwe tumitinga abantu batakwishana nito tuma abantu kuganda yita abantu bari mu bahi nibashaki so niwe nko munyeto cyatuma nije kutera karuraka kandi cyatuma naketa bamunonga nahabwa support namani aga NRM agiriyo neko yesa kandi tonke minyeto twejumbire mu kubarana NRM kuri akamutwayo ngero misho akaruruka movement nkaho karungi munonga ukubana kaketekateshirwe kurungi kandi twakuterera izoba twakatera kurungi twakatera kutandukana saa 2 kusyana hati gisaha rutwamara omugandi makuru abayikozeremo murimo gwo kushera karuru ka President Museveni barikwebemberwa Dr Nathan Karema basimirwa bwo kora murimo mhango omukurondera President Museveni obishagi cyakasinga karura katirwe 2015 byoko kubanza 2026 shima hanga otoasise omukimu yitu yanekumbire akatwaka muke mbara ekabeka katungaga asente ki etunge ina mwena mweneleke unga Izobier twatse ku celebratinga victory ya President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tuhaburwa osingire almost 9% omurimba rasite nshanju nemwe omu Uganda yona chenda nina omu Western region. Catherine Kamwine RCC wambara sita simira abanyambara abo bagizo bayoreshere President omukarura kahwire. We must take over development. Turete koma haftero bururu tukakoma gamba tukakoma baa mwimucha tukole mbara abantu bambara sevenye capacity yo gukora tukarabasitize zindi tukaba number 1 komumuri bagenzi bitu kandi abanye kundire bazayo bahikumbyaro bahikumbantu babo babeta babashaba karuru mu izina rya President kandi nienda kubebaza mukabahiri ndi Anita Tkunda na Anthony Twine.